Lukimon Sanghari so ijang ting lumamay tumpen karcho amay ti pamanpon. Lukimon Sanghari so ijang ting lum amay atumpen cipatir pipon si aningkan bang ason tak si peneng lethota HSLC pendanglok higher education lapen woreng ang hoy kacipalong dun atum mapan karcho amay amen pen lakha hini dula marak guru akeng ri Lukimon adawan adung bapuram tok biamay ahong jay along karcho amay ki pamanpon. News Desk News 24/7. Pakus leader dia fan mani. Kanto sari sial la bel pisku ratu ma bangke a teacher ratu ce claim klete jular ronga so phan ame tha dor ma ce thak ban si pathan rong itu la so puthang na le ko pisni puji Masalam thige kata ninje bom lo. Proxy teachers mani teachers la son mani fan pa claim po alang tung bangke difu nani adimong dotok chi la so. Sabi ni tuma fan complain letter SMC pen damina. SMDC pensame la so complain na lo na kupe. Wrong asor SGB GB tumdo wrong ang bong ado tum tami nang complain pe thurpak pe nong e thurpak nang ji ke pogi fa thurpak na po education quality ke ban thai ji afan awareness campaign ke claim ji afan dhorom alam punang nei khai alam punang nei party alam dak ban nang nei itum thurpak nang ji mass movement ason thurpak nang awareness afan adhorom tin long sami non ason dak karchu amai long nili khan pon long lo dak purusa ratung along tin adowan along ti khan pon nang po isuma ratung afan SMC school managing committee long kami thandun si awareness afan bang kem dun na pen Christian atum along do sami church elders atum tumata ratum da claim pon nang po nam ghor along do tum afan sami nam ghor long sami la so lam thi bang RDP pon nang po ke porhian bang RDP pon thur pak pe potan te itum ke porhian papang pelo la so kali la so potsi transformation afan upliftment afan bang ke itum ke claim along nang tum media tum kami na cherat tu nang po la pen ke social organization